when they shoot the bullet, you have just few seconds. Take a decision to do something or to do not. So everything happened is exactly for that moment. C'était vraiment toujours très dangereux parce que en Iran, participer dans une manifestation, ça veut dire que peut-être vous pouvez morte. Ils ont tué les gens. به مرور من هک می شدم و داشت از دسترس خارج می شد اینستاگرامم. De l'agent de régime, il m'a attaqué, il m'a tapé avec une chaise de fer, il a cassé ma tête. سعی کردن در رو بشکنن، در شکسته نمیشد. شیشه بالای در من بود، اونو شکوندن و از وقتی که اون شیشه شکسته شد و در رو به طور جدی میخواستن بشکنن که بیان تو. And I signed the paper and he opened that. I saw that was my death punishment. Really, that letter was my death punishment. And I signed that by my hand. Ces trois personnes sont bien nées en Iran, ont été arrêtées en Iran et ont quitté l'Iran. Ils sont tous les trois persuadés qu'ils verront un Iran différent. که آدم‌ها، جوان‌ها توی ایران بزرگ میشن و دنیا رو میبینن و آزادی‌ها رو میبینن و میبینن که چه حقوقی باید داشته باشن، میفهمن که چه حقوقی میتونن داشته باشن. این مبارزه درونی بین اونها و خانواده، حتی مبارزه درونی بین اونها و سیستم و تفکرات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شکل میگیره. Une très jeune fille devant de mes yeux, ça reste toujours dans mon corps. We are Islamic regime and we are representative of the God. And when you show a bad image from us to the world, you show a bad image from Allah to the world. Voici nos trois amis, Ahmad, Mahtav et Pachoutan. I was young, I didn't have any experience. So when you don't have experience, you don't know what's going on. You don't know the end of the story. So that's why you don't have too much fear. Étudiant à l'université de Téhéran, il est sorti de lui-même dans les rues pour manifester. Et cela s'est terminé par une condamnation à mort. I was in solitary confinement and I saw that the prisoner guard came and said that you signed your death punishment by this picture. I said, which picture you're talking about? He said that I'll show you later. I didn't see anything. I just heard about that. There is a picture. Cet instant-là, lorsqu'Ahmed lève la chemise ensanglantée, avant que cette photo ne fasse la couverture du journal The Economist. Quand Ahmad l'a su, il était déjà en prison. He asked, is it you? I said, I don't know. And he said that, okay, finished. This meeting with this gentleman was less than 3 minutes. Do you know what was that meeting? That was my court. Après des années de détention en isolement, d'interrogatoires et de torture, Ahmad est relâché pour recevoir des soins médicaux. Lors de son séjour à l'hôpital, il se joint à un groupe de Kurdes iraniens qui l'ont aidé à passer en Irak, puis de là-bas aux États-Unis. Mahtav Ghorbrani vient aussi d'une famille liée à la politique. Dans son cas, des communistes. En République islamiste, ce n'est pas un droit. C'était très difficile pour moi parce que mon père, quand il est arrêté, il était tout jeune, il avait une grande moustache noire, il était mon super-héros. Après, il était prisonnier, on ne savait pas du tout pendant 1 an qu'il est dans quelle prison. On a cherché beaucoup avec ma mère. Elle est passée de la lecture d'ouvrages interdits à la distribution de livres interdits, puis aux manifestations. Elle fut arrêtée 4 fois. C'était très bizarre. Première fois, j'ai arrêté quand j'avais 17 ans pour écrire un poème contre Guide suprême d'Iran. Finalement, lors d'un voyage dans le sud du pays,
Les gens de régime, ils ont approché de moi, ils m'ont demandé pourquoi tu n'as pas porté ta voile. Et moi, je lui disais que ça ne vous regarde pas. Moi, je n'ai jamais accepté le voile obligatoire. به این عکس نگاه کنید. این زن من هستم. زنی که حجاب اجباری را قبول نمی کرد و مأموران حکومت اسلامی سرش را شکستند. Le régime fut ravi du départ de Matave pour la France. Dommage que j'ai pas réussi de rester là-bas. Et ça, sur ça, toujours j'ai honte. Et c'est pour ça que j'ai décidé, ici en France, n'était jamais en silence, malgré que j'ai reçu plein de menaces. Mais j'ai décidé de continuer mon combat. من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که تقریباً پدرم و مادرم کاملا مسلمون بودن و اسم من رو محمد انتخاب کردن و من الان اونو تغییرش دادم به پشوتن، یک اسم کاملا ایرانی. همون لحظه که بیدار شدم، وقتی این ویدیو رو دیدم، به شدت عصبی شدم و شروع کردم به استوری گرفتن. آماده باش. به مرور من هک می شدم و داشت از دسترس خارج می شد اینستاگرامم و متوجه بودم که احتمالاً اتفاقی قراره بیفته. صبح روز بعدش من از خواب بیدار شدم با تماس تلفنی از یکی از لیدرهای مبارز شرق تهران که با من تماس گرفت و به هم گفتش توی و بعد از چند دقیقه در خونه من در طبقه سوم زده شد و من رفتم پشت در و از توی چشمی نگاه کردم، دیدم همسایه ما که کنارش چند نفر دیگه وایسادن داره صدا میکنه که در باز کن. در شکسته شد، اینا اومدن تو، به شدت شوکه شدن. خیلی وضعیت ترسناکی شده بود اون لحظات. اومد نزدیک پنجره با اسلحه نزدیک من شد و گوشی منو گرفت. Pachoutan fut arrêté et condamné à de la prison, mais il réussit à s'enfuir en Turquie avant de rejoindre la France. De leurs nouvelles adresses à Washington ou à Paris, voici le message qu'ils envoient au public israélien. Right now, we are two nations surrounded by Arab world. And we can be the best friend of each other. We have social media, we have page, we can talk to each other, and we have to break this wall. L'idée de vivre malgré de toutes les difficultés, j'ai décidé de vivre chaque moment, vraiment bien vivre à la place de tous les gens qu'ils ont morts, ils ont donné leur vie pour la liberté. Et je voudrais demander ça à mes amis israéliens aussi.